Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Namar ka jing bitar halor ka jing krong pisa bean de ki ba ap khardop ha ka Weybridge ka badan ha umling wat na ki mar ki pendon kam haying bat klem da aye ka receipt uway usamla nakadong ribhoy yaw bada tip karteng kumuba MG Karshan Lor ulalaj ban ujor siya ka Deputy Commissioner jang ka Ribhoy District halor ka ni ka jing krong pisa bean ha ka ni ka Weybridge. Habakren sikilat patay kubor na kalyang jong uba Karshan Lor uliyat ho, bahaka arpu hunyo terik menta ubna yayong arjar arpuway, hagapor kumba hunyo baji AA. Kaway kakali private jong u, balanya do nong niya kali jong u, kabaday ka bolero camper, kabampat don yung registration number, kabadang wan kit tiar na bernihan, ban penpoy siya nong po, kala siya apan sange jubor ha umling Weybridge, ha uway upulit, ubala paarong lingba kani ka Weybridge, hanray anda ulah penrung ya kakali siya po kani ka Jakatheo jong ka sorkar, uway unong tray uba ap hagani ka Weybridge ula pan pisa shispa atengka klem da teo, bat klem da airu ya ka receipt, hadin bakila dep ban shim ya ka pisa. Habaya day bat kani ka jingjian na kalyang ka Deputy Commissioner kalukular ban penong na ka jing tokit halor kani, kanang bakan amjia hadin habot. Nintasing phai driver jonga ban lekit ya ki katuk ne ki plywood no ban sna furniture hayang ako bernihat dia gede ko por yo biji por kali jonga kawan phai ka tinga bolero kampar na kawan phai na bernihat dapat ako umling ko Weybridge de udon way police officer tindak police personnel upendiang ya kali jonga bat upen baru driver jonga ban podi bandung spo Weybridge driver la persang hi benda sai dong pisa kali ke mar ke tang khat dong khat wit li ki plywood kan ke wong pit tang gili kali kanalor ke kali private plus ki kamar tang khat wi khat arlung khat mo ke belingan haban balik thau wong em khide bandung bat bau putiang kata driver janga ba mede bandung da memrung ngenam plak ya kali jong tede halor ta kanong dem bopli ke jinglong lili jong urung siapa Weybridge napa ye haban anda habalarung po ya Weybridge pan ikam thau kome ye span di bisa spa dengka da ai spa dengka play yo pan krisi tu krisi semua jadi halor ta kanong denga sokia yang ini nama haji so janga long spa dengka na kam ta janga kam doesn't matter spa dengka ndai kasi spa dengka ko ra ya nam ta pai ba bo face gani ke problem lagi propose na mata regular news na mi mata ladan lagi problem ingat dengan lagi pajak ingat dengan lagi lagi hapan sil dan ki katok ni ki pajak ki ba sil tu aspa lagi spa tangka ko kali bekit tang kamar tang khendia debat kajing kalau bagi kali kamai dan nang po ladang ipha sabernihat balikit kitiar kita kat bala kim juga balik sikit ngor boleh kisalia bagi haban sil bun kijing sil mo apo tu plaza haban sil po Weybridge haban sil kata kata ulang kasin dik bhai ki kali lokal nang ni ba ingin pajak ba dengan ayah kalau sedang tunggu, bah nak kamta jauh pajak, bah nak kamta ban long kum ka warning mo, ya kita ki balik kita kam kalau kum pakai extortion, kajing dawa bisa jubul justi, penpori ubri bersih, saya bomding kahap bersih, yang ayah ya kena komplain, ya madam bisi, mana gilem ujung bisi, ilah pula ban cinta kali.